الناس اللي على السوشيال ميديا بتعمل ايه؟ بيدوا للناس فلوس عشان الناس تعمل لهم لايكات ويكسبوا فلوس. بيضحكوا على الناس اصلا، بيستغلوا الناس ليه مش فاهم يعني. ما كلها واحد، يدوكوا فلوس وفي ناس بتصور عشان تاخد الفلوس مش عشان تعمل خير. ان الخير ما بيتنشرش. طب انت جيت تصور معايا ليه دلوقتي؟ انت جيت تصور معايا ليه؟ انا جاي اصور معاك عادي. اه يعني كده بستغلك لا، ولا انت عايز تصور معايا؟ انا عايز اصور عادي عشان اعرف بس الناس عايز تعرف الناس ايه؟ ان هما في ناس بتستغل الناس عشان تكسب فلوس. اه يعني انت عايز الناس تعمل ايه؟ خلوا نيته صفا لربنا مش لينا. انت فين ابوك او امك او اخواتك يا ياسر؟ انا كنت متربي في ضيعة ايتام، بلم بلاستيك. فين بلاستيك؟ تكسب منها يعني؟ باكل، بعرف اكل واشرب. انا عايز ابقى في ستر ربنا، مش عايز حاجه. مش عايز حاجه. يعني نشوف لك شغل تاني غير الموضوع ده؟ يا ريت والله. اسالك سؤال وتكسب معايا ولا اشوف لك شغل احسن؟ ماشي، سؤال ايه هو السؤال؟ سؤال؟ انت اسمك ياسر صح؟ ايوه. مسلم. احنا بنصلي كم مره في اليوم يا ياسر؟ بنصلي كم مره في اليوم؟ الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات، والفجر ركعتين. ما شاء الله عليك. بتصلي الحاجات دي كلها؟ أه. بتصلي الفروض دي كلها؟ اوقات بصلي الصح عشان ما اكدبش. اوقات. اه، انت كده صريح الصراحه. عشان ما اكدبش، اكدب ليه يعني؟ اه دي هديه مني ليك. ماشي. دي هديه مني ليك. تمام؟ وانا صورت معاك. لو انت متضايق من التصوير ومش عايزني انزل الفيديو انا مش هنزله، الظرف ده بتاعك عادي. خلاص. عادي. تمام؟ لو نزلنا الفيديو ده هننزله عشان حاجه واحده بس. لو قدرنا نشوف لك شغل كويس او مكان كويس تعيش فيه هنعمل كده. موافق نعمل كده ولا لا؟ ماشي. موافق؟ قول لي انت نفسك في ايه يا ياسر؟ انا نفسي بقى معايا اوضه اقعد فيها، ونفسي بقى معايا شغلانه اشتغل فيها، بس مش عايز اكتر ولا اقل. ولا عايز ابقى مليونير ولا عايز ابقى غني. انا عايز دول بس اعرف اعيش. لو ابوك وامك عايز تقول لهم حاجه تقول لهم ايه؟ لا، ده يوم الحساب بقى، يوم ما نطلع لفوق عند ربنا اعرف ارد. زعلان منهم يعني؟ لا، ما ازعلش من حد. سامحهم طب يوم القيامه ولا لا؟ ايوه اكيد، دم ابويا. سامحهم؟ ايوه. انت بالرغم من اللي عملوه فيك؟ ايوه، دم ابويا مع اني ما شفتهمش.